Lagi-lagi mata wang Indonesia tengah rendah sekarang. Price pun sangat-sangat affordable. I mean, look at that. Dia tengok dia punya packaging pun sangat-sangat high end. Kalau barang datang Malaysia, boleh beli. Korang, I suka gila macam mana Indonesia highlight dorang punya local cosmetic dekat tempat yang eksklusif macam Sarina Jakarta ni. Menjelang Lebaran, pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan Jakarta. Warga Malaysia datang berbondong-bondong, bukan sekadar untuk berwisata, tetapi untuk berbelanja produk lokal Indonesia. Dari baju batik, parfum, hingga make up buatan dalam negeri, semuanya diburu. Mereka menyadari kualitas produk Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan dalam banyak hal dianggap lebih unggul dibanding produk sejenis di Malaysia. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Perbedaan nilai tukar antara rupiah dan ringgit membuat harga produk Indonesia terasa jauh lebih murah bagi pembeli asal Malaysia. Ditambah lagi biaya produksi di Indonesia yang relatif lebih rendah, membuat brand lokal mampu menawarkan kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Kombinasi inilah yang menciptakan daya tarik kuat, terutama menjelang momen Lebaran ketika kebutuhan belanja meningkat drastis. Pada akhirnya, arus belanja lintas negara ini menjadi cerminan perubahan persepsi. Produk Indonesia tak lagi sekadar pilihan alternatif, tetapi menjadi destinasi utama belanja. Berbaloi ke terbang ke Jakarta semata-mata nak shopping raya? Korang tengoklah sendiri, bila dah sampai dekat sini memang rambang mata. Lagi-lagi mata wang Indonesia tengah rendah sekarang. Cap, ni kan matcha strawberry tu. Yang ni kita orang nampak harga dia RM90,000 je satu set. Lebih kurang dalam RM21-22 sahaja. Mana nak dapat dekat Malaysia ni? Of course, I also belilah. Dah beli tu sumbat je dalam luggage. Ni salah satu tips supaya tak penat bawa barang. So, korang rasa berbaloi ke tidak shopping raya di Jakarta? Komen sikit. Semuanya bermula dengan jom Jakarta, hahaha, shopping raya. Dan tanpa fikir panjang, esoknya terus book flight tiket and lusa terus fly Jakarta. So vlog ni bermula hari Jumaat pagi. Waktu ni lepas sahur je, Mira terus nak gerak pergi KLIA. So Mira dengan kawan Mira, Mal, kita orang berdua dari Perak, kita orang terus pergi KLIA. Flight pukul 11.40 and kita orang selamat sampai KLIA pukul 8 pagi. Ini pula Anis, dia daripada KL je. Dan dengan itu, saya memperkenalkan 3 ekor yang tak reti duduk dia. Ada je plan nak travel sana sini and paling kelakar selalu last minute. Tapi memang last minute yang selalu menjadi. Okay, yang ni Mal dia nak tolong timbang beg-beg kita orang. Kita orang pergi kan last minute kan. So baju pun memang tak nak bawa banyak sebab kita orang plan nak shopping dekat sana. Kita orang just bawa baju pergi and satu baju extra and baju tidur. Itu sahaja. Okay, now kita orang dah happy, dah check in bag. So now kita orang nak masuk gate. Waktu ni baru macam pukul 9 pagi macam tu. Kita bye-bye dulu orang yang tak wujud. Kita buat feeling macam nak pergi jauh lah, macam nak pergi umrah bye-bye. Ini dia. Belum apa-apa lagi kita orang dah berhenti shopping. Masih dalam airport, masih dekat Malaysia ya, belum sampai Jakarta. Aku dah beli Charlotte Tilbury. Bukan aku je beli, Anis pun beli. And ada berita yang tak menggembirakan, which is kita orang punya flight di very last minute. Dah lah kita orang dah masuk gate. So macam ya Allah, pisangnya tunggu 3 jam kan. Daripada pukul 11.40 jadi pukul 1.40. Sangat pisang, dah lah puasa. Kalau tak boleh juga pergi makan-makan. So kita orang borak-borak lah, main game pas semua, tidur sekejap. And now dah 3 jam dah boleh naik. Finally weh, kalau tak kita dah sampai tau Jakarta. Tapi tak apalah, anggap ada hikmah kot ada benda buruk ke kan kalau pergi awal. Fast forward, kita dah sampai hotel kita orang ni. Anis cari betul-betul dekat dengan semua tempat. Yang ni hotel ni depan Tamrin City. And nak pergi Grand Indonesia pun dekat, Plaza pun dekat, hotelnya pun sangat selesa. And paling penting murah. And kita orang rehat-rehat kejap je dekat hotel. And now dah berbuka dekat sini, berbuka awal saja. Dalam pukul 6 suku dah berbuka dah. Kita orang pergi Indomaret je dulu, lepas tu beli air and now baru cari makan. Dekat area hotel tadi ada bersepah tau orang jual makanan. So hotel tadi sangatlah strategi. Yang ni kita makan manisan dulu, pisang cheese coklat sedap gila. And ni nasi goreng gila dengan sate tu, ya Allah sedapnya sate Madura. And yang ni weh, nasi goreng ya Allah rasa sedap sangat. Siapa yang stay Shava Hotel ataupun Maya Hotel yang dekat dengan Tamrin City tu, korang try lah makan nasi goreng ni depan dengan restoran nasi Padang sederhana. Weh, nasi goreng dia macam rasa kitchen
sekejap je tapi asal sedap sangat. Dan sate ni pula betul-betul sebelah dengan nasi goreng tu pun sedap. Sate Madura. Kita orang share je satu pinggan tu bertiga sebab kita orang ada plan nak makan benda lain lagi. Alhamdulillah lah, makan share-share ni memang kenyang. Ni kita orang pergi Grand Indonesia. Mulalah shopping-shopping semua. Yang ni Mira just shopping untuk baju nak pakai esok sebab Mira memang tak bawa baju banyak. Dan Anis pula tengah shopping perfume. Dan lepas keluar daripada mall, yang ni area dekat-dekat dengan Grand Indonesia juga. Ada jual-jual juga. Kita orang nak beli nasi goreng juga lagi nak makan untuk sahur. Lepas tu kita orang balik hotel. Hari pertama ni memang macam bosan sikit sebab flight delay tu. So kita orang tak banyak tempat boleh pergi. Tapi vlog hari kedua agak menarik. Siapa nak tengok? Macam biasa kalau korang nak tengok, komen nak. Korang, I suka gila macam mana Indonesia highlight dorang punya local cosmetic dekat tempat yang eksklusif macam Sarina Jakarta ni. Korang tengok packaging dorang. Like, cantik gila. Weh, lawa gila. I rasa I nak explore as much as I can dekat sini sebelum I balik. Bye. Korang, siapa yang pakai makeover kan? Kalau korang pergi Jakarta, heaven gila sebab dia banyak gila range dia compare tu dengan Malaysia. And then the price dekat sini murah lagi compare dengan Malaysia. Dewi beli banyak ni RM160 je. Kalau dekat Malaysia, dah berapa dah? Colour Hypnosis Creamy Lip Matte ni best gila. Kat Malaysia tak ada. Gila colour. Concealer dia macam best. Ni pun tak ada dekat Malaysia. Base ni dekat sini dia murah dalam RM10 compare to Malaysia. Yang ni dia orang punya new glass cushion. Yang ni pun tak masuk ke Malaysia lagi. Banyak gila shades dia, more than 20. Kami rasa Indonesia ni macam heaven gila untuk siapa yang suka makeup. And then the price pun sangat-sangat affordable. I mean look at that. Dia tengok dia punya packaging pun sangat-sangat high end. Kalau korang datang Malaysia, You know, when most Singaporeans or Malaysians travel to Jakarta, the standard shopping itinerary is to go to Grand Indonesia, Plaza Indonesia or Tamrin City. Well, let me take you guys to this huge mall that you can literally spend a whole day shopping in, and it's recommended by the locals. Let's go shopping! This is Pondok Indah Mall or PIM. It's huge with PIM 1, 2 and 3 all connected. I was on a solo shopping day here. So I started with PIM 1, went to H&M, had sushi at Sushi Row, grabbed some perfumes at Alchemist and found a Tamagotchi at Toy City for like $3 Singapore. Then I went to PIM 2, came across Natjani, a super cute local brand with the most colourful outfits ever. Then BLK Beauty, my favourite Indo brand. Passed Street Gallery, grabbed matcha at La Vraie Patisserie, then moved to PIM 3, the most modern one. I stopped at Eska, Makeover, Sephora, had a quick choco cheese power break at Paulicious, and of course went crazy shopping at Sociola, my favourite place in Jakarta. I ended the day with dinner at Suck My Duck with halal Peking duck. Next time you head to Jakarta, and if you're short on time, then just head to PIM. I promise you, you will find everything that you need here. Follow for more adventures. Korang, I tak tahu kenapa orang Malaysia ni macam ada template kalau pergi Jakarta. Daripada KL, dia pergi ke CGK, ya, Soekarno-Hatta International Airport. Lepas tu dia pergi ke Tamrin City, kan, area Tamrin. Lepas tu dia pusing-pusing area situ, like Grand Indonesia, like Tamrin. Dia pusing-pusing macam tu je. Lepas tu dia pergi Halim. Lepas tu dia naik whoosh, dia pergi ke Bandung, that's all. And I was like, okay, so you tak rasa bestnya Jakarta macam mana? Please go to Blok M. Just go to Blok M and then like go to Senayan City, and then you have to try Sate Taichan. Also you have to try Central Park, Taman Anggrek di Jakarta Barat. It's nice. Suasana dia macam, you faham tak? You akan rasa macam, oh this is Jakarta. Tamrin, maaf ya, Tamrin Tanah Abang itu tuh kurang gitu, itu kumuh. Pantasan aja banyak orang Malaysia yang kiranya menghina gitu, Jakarta tuh jelek gitu, bla 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 gitu. Cuman karena memang lu pusing-pusingnya area situ gitu. Please just go to Senayan City or Blok M. You will be amazed, like surprised, like there's a lot of good food, kuliner di situ. That's nice. Before you go to Bandung lah. If it's in Bandung, I cannot comment anything because aku bukan orang Bandung. Just please avoid Tamrin again and over again. Like I'm so done seeing Malaysian pergi Tamrin. I mean, I know maybe dia orang belanja batik, tapi maybe let's say other than batik, please, kalau you nak saja-saja healing macam pergi to another country kan, just please Senayan City, Blok M, Central Park, Pondok Indah Mall. Thank you. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.